Sawubona Khunjuliwe, uyayikhumbula incwadi yaJohane ngathi incwadi yesambulo ibhalwa nguJohane, ulahliwe esichingeni sasePatmos. Ngesikhathi alahliwe avalelwe, iminyango ivaliwe ukuthi angaphila kahle, abe nebantu, abe nemndeni wakhe. Kepha mawufunza incwadi yesambulo ithi bekuvuleke umnyango ezulwini. Nkosi yami, ngesikhathi yonke iminyango emhlabeni ivaliwe ngenzondo nangelulaka lwebantu, lizulu alibambisani nenzondo yebantu, liyavula lizulu. Angathi yini lo ibona ngathi kuvaliwe ngala, kuvaliwe ngala. Kepha noma kungabonakala ngathi kuvaliwe emhlabeni, ezulwini kuvuliwe. Ungikhunjuliwe welizulu. Nasi ngwaselisuku sakavuka uhle. Ngicela sisithole encwadini yaSamuel wekucala sahluko 18. Ngiye khona ngembuto lothi yini leyabulala inkosi Sawule. KuSamuel wekucala sahluko 18 verse 5. Konke Sawule labemthuma kona Davide abekwenda aphumelele. Ngicela ukunake lokho. Impumelelo yaDavide beyisida Sawule, waze wampromotha, wambeka esikhundleni sokuthi ahole impi. Sebayesuka abantu Nkosi yami, bayakujabulela lokhu lokuphumelela kwaDavide, sebaze bahlabela bathi Sawule ubulele inkulungwane takhe, kodwa Davide ubulele emashumi ezinkulungwane takhe. Lokhu akuzange kucalwa nguDavide, kwacalwa abantu. Lalela-ke ukuthi kwase kwentekani enkosini Sawula, verse 8. Sawule wathukuthela wabila, lesigiyo sabo samkhuba, wathi Davide bamnika emashumi ezinkulungwane, kodwa mina banginika inkulungwane nje. Yini-ke lokunye la ngaphinza kuthole ngetulu kwaloko ngaphandle kwembuso. Ngicela uve inkathazo yachubeka kuverse 9. Kusukela ngaleso sikhathi Sawule waba neliso lelibi kuDavide. Selifunani iliso lelibi kuDavide ngoba phela akusiye Davide bekahlabela, bekuhlabela abantu. Sawule wase ubona ngathi esikhundleni sokuthi abone ukuthi bayithimle kahle empini mabana Davide, wase ubona ukuthi Davide ungcono kunaye nayo lenkinga. Kusho ukuthi Sawule sikhali lesamhlaba angakahlatshwa ngilesa ngaphandle, lesa mgwaza ngesiphosiso naye wagcina atibulala, sikhali semona. Waticathanisa yena naDavide. Kanzi phela bantu labe basitakele bajabulela Davide. Sawule wathi, lo Davide sewutenda ngcono kunami. Wase uba nemona, waba neliso lelibi naDavide. Ngithi-ke lesikhali usicaphele, ngoba mase ufunza Taga sahluko 14 verse 30 lithi ingqondo lenekuthula iletha impilo emtimbeni, kodwa umona ufanana nekubola kwemathambo. Umona wenta umuntu abole aphila. Umona ubolisa umuntu adle mabele, asmile, afake iperfume, kepha abe emathambo abola. Kuze lesikhali singakuhlabi sikulimate sikubolise. Thani njalo ekuseni mawuyawugeza buso ususa tindonga neluhlakahla, uthi Nkosi ngicela ungibambise. Umona lo ngavela ngisabona boDavide labanye lamuhla, nawo ugezeke enhlitweni yami kuze ngitothola kuphila. Amen.